Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam takasngi. Kaskul RCLP Brema Riang Marshallong kabadai ka wini kaskul ki barim tam hagani kathan kabla sing nadu usnem shahajak na ispa aipsan kalapun kut no ekalimpung jingele kai football berkiwi ki jingele kai annual sports jong ka hagini kasngi penkut uba komanda syangpriang ulawan bansaki bad penpu penpiang yagani ka program kum ukongsan ka skul RCLP kadai ka beladan lupa ka nam berkakerteng nama ka jingla ajong kaban penmi iki babun ki reunion ki bakrau ki nong tue sarkar ki tanat baper berkumjuru iki krur jingle kai football ki belami kman na ka jilla Haba ai jingkran hagani ka sngiu ba komanda syangpriang ula kentui ki kena skul bakin nong ki batip ya ka akor ka buram ula penslori ki kena ban buram ya ki kpa ki kmi bar kumju ya ki nong hikai ki ba pelut por ban betenenti ya ki ula kentui ki kena baki di ban don ya ka thong ha ka jingim kena bakin na ya ka ban tray shitom ban poi sya ka thong We're glad you came. This is the day that will last in our memories, stories sent to smiles. Because great things start with small beginnings. This humble wishes from a tender heart. Da piwan school em ye pide ban don ka jing kwa ke hi ong kata ka jing tmu ha ka jing em em ke fila don gitu ke jing tmu te penne bet ye ka to ke jing tmu jong pi ma penne ye ke ka ba pi kwa long na do tu ka ba kwa long nong rap namar dalong nong rap ru dan kam ke jing nang jing star ye sune te pi ap le school ba tu kwa long nong rap kumno nama rada pikwa long nong rap pidi ban le school khnang ba pin shubu la shala jisngi pidon kam ka ban tho application cha u district agriculture officer ban pan sembai pihak ban tho da application da pili school de da pimle school pim nang ban tho nang da pimle school dam tip u au bi de jenjar am te pidi ban le school ha du ba pin da pas bha pidi ban le school ha du ba pin da long ki ta ki tipu kwa long nong rap am pidi ban le school hadu ba pindah pendap ya kakam kum kita i ba pendap baik puli kaya kalain hagarep karya kadon kijing puli kabadi hakalain garep karya ma te hakalain jong garep karya rokidon kiban le puli te pi pentebit ke kum kita ki ma di BSc, MSc haka rep karyang agriculture. Tapi deban krep banha. Begitu kiwai ro nadu mentagasni nadu kitu bela rakti am tu bela rakti nadu mentagasni pi pimdai ban pendukut no silenti. Bu bet yang kata man gasni pi dei ban kan mau bet bang oh i sar komandar lah de kli yang tinggal ada biatu ban long ngakwa long doktor ngala ada biatu ban kwa long pulit te man kasngi kan mau be ya kata pin kan mau ne pin klet no na te pin habat kan mau be man kasngi pin yatu ik perlok ma yatu ik perlok da fila lit nang nero la da pin para kena school yatu hakiwi yatu ha email yatu yes ngo ya na ta kadau pihap ye kaban te kot bha pihap ban long kena kibatit sni nang ta man kasni pihak ban kenmau ba pikwa ban long itu meklarati mene kwa ban kulit pikwa ban long ma kwa ban long ki nong rap pikwa ban long ki engineer pikwa ban long ki doktor pikwa don makwa long officer mene am hai mana tu pikwa long officer mene tu pe pihak banda tu arngut mentah pihak ban krek kot bah hadu benda smutu nara pim smutu am kli no hikai kim dom ra la ole mane satanan la ole am nara pim smutu kli hadu ba pinda smutu hadu benda smutu ken nama la pilek school la pim dan gajing smutu ban syukre lendet tanggung tu am kamiarap than ni di bandon ke kabor smutu ken ma kumbatip ida meaning gum tu
combative meaning. Ya, pidon em pia pule am English kuntu combative meaning do ong kaum yang no water em. Aduk bana sungtu pha. Oh, tadi water kumtak. Dikit sadon kiwi kijing batai no hikai bo pim sungtu. Kali bai aduk benda sungtu. Aduk benda sungtu. Tung hang ta pin salong ki na school. Iba syempang, iba start, pin salong kita ki officer, pin salong kita ki engineer lani kita ki doktor.